أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث الله بين يدي عيسى بشرا ونذيرا وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hürmetli mümin Müslümanlar, azizin kardeşlerimiz, barcamızda yerden eşine bizden sizni koruya bir şart. Rabbimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan cuma saatlerine hayırlı olsun, bereketli etsin. Barcamıza selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala bereketler, tınışlıklar, iman baylıklar verdi. Hayırlı, matur turmuş olurlarga, hamide Allah kuşkan amellerine uysunup, teyhan amellerden tılıp yaşar ya Rabbimiz. Allah barçamıza da nasip etsin. Şu cuma saatlerine Allah Teala bizge indi, güle getir birdi. Allah'a şükür bugün kündeydim biz. Allah Subhanahu ve Teala var ikenligin, bir ikenligin, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunanda Allah var ikenligin, hem Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun işisi ikenligin an biliriz, vakit biliriz. Hamidimle bugün de biz indi birdemlikte farz gamellerine yönelip bir saflarına şula birinde oturup meşitke gelip Allah Teala'ya şundan da indi gamel hibelet bilen, dua bilen yollarımız, Rabbimiz Allah dualarımızı kabul kılsın, izgi tileklerini, izgi niyetlerini şu turmuşta inşallah Teala hayırlı kılıp, bereketli edip ahırgı vakitlerimizde, hamide ahırgı sulaşımızda şu iman kelimetini eğitip hayırlı gamel kılırga, hamide bu dünyada hem ahirette bəxtli bularga Allah da nasip etsin. İndi cemaat şundan da bizim Türk olan asıl Allah'tan rizalığını alır. Allah'tan rizalığını alır için biz her vakit duruşarız. Nindir amel işlerge. Gadette bu yaxşılık, izgilik. Hem yaxşılık kılır için en birinci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayta innemel a'malu binniyet. Her bir iş niyetten turar. Hamide bizim en birinciden şundan da niyetini dürüstletirge kelek. Çünkü indi biz anlayırız bu büyük ahamiyetli, hamide kudretli ay o da olsa Zülhicce ayı o Hac ayı kurbanla beyleşiler bitindi. Hem Allah'ın rahmeti bilen indi bizim milletleşler Hac haline, Hac seferine jinalar. Hamide jikleşlerden kim Hac'da zımrede buldu, onlar bile kim indi ezirlene, onlar da indi jitekçilerden ulaşkan vakitte jitekçiler eyleler en birinci niyetini dürüstlerde gizli. Hem bu cumada da, bu dünyada da bizim niyet dürüst bularak iş. Çünkü Resulullah ayda her bir iş niyetten turar. Eğer de mesela Hac'da varamız iken bizim niyet dürüst bularak iş. Allah rizalı için, Allah Teala hata kemçiliklerini gafur etsin, hem onları olan gamel nimetlerini kılıp Allah'ın rahmetinden bulur için. Hem bunda da biz eğer de cumuğa gideriz iken Allah'ın rahmeti için, Allah'ın nimeti için çünkü o farız gamel Allah da bizden gafur etsin diye. Allah da bize bereket versin, tınışlık versin diye. Şu izgi dilekten dileriz. Eğer de kimdir mesela dileyken vakitini uzdurma, vakitini uzdurma gitti. Eğer de kimdir dileyken ecil sevapını ala, acil sevaplarını alır mümkün. Allah da ayet edildi. Eden balası indi niyetten tilgen şu niyetini alıp giteri. Eğer de tilgiyken kişi, şuna gitti, türlü vakitler bunlar. Mesela yazışa olanda telefonum işe, şu izgilikler kiler. Kiyerken onlara bu eybirler, şu eybirlerini alıp gitebilsinler. Eğer de Allah rizalığı için biz kildiyken hiç şeksiz bir muhim olan eybir, bu da olsa Allah'ın rahmetini alır. Allah'ın rahmetini alır için eden olası duruşlara değiş. Bir jingil bulsa, bütün eden olası yaşıyla bir istigamel kıldı da bitti, cennette girdi.
Biz turuşamiz. Ko'pmi biz yashaymiz, shu vaqtga turuşamiz. İzgilik yasaymiz, xato kimchilik qilamiz, tuzatamiz. Chunki Rasululloh aytadi, har bir odam o'zining xatolar. Xatolik butunimizda bor. Ham shu xatolik bilan biz yashaymiz, lekin Alloh taolo bizga umr berdi. Turmush berdi, xato kimchiliklarni tuzatish uchun. Mumkinchilik berdi. U da bo'lsa, g'oyib namozi bo'lsin, ondagi bo'lgan muhim. Juma salati bo'lsin. Uroza, Ramazon sharif oyi, Qurbon hayiti, kimdir hajga boradi, Zulhijja oyi, bu jamoat Alloh taolo bizning ishni beradi. Alloh taologa bu ibr kerakmi? Shaban qurbonlarimiz da kerakmi Alloh taologa? Qonida itida, tirisida kerakmi? Alloh taolo bu ne'matni bizning ishni beradi. Biz Allah yo'lida shu qurbonlarni shalamiz. Bismillah, Allohu akbar. Alloh taoloning rahmati uchun biz olib taratamiz muhtojlarga, zaiflarga, madrasalarga. Ne uchun? Chunki bizning niyat durust. Biz shu bayramlarga biz sadaqalarni itlarni taratamiz. Izgilik yasaymiz, Alloh taolo shu g'amallarni qabul qilsin. Boshqalar da rahmat etsin. Biz biz bir rahmat so'zidan bilan qaradik, ham shu dunyoda Alloh taolo bizni bor etdi. Bor etgandan so'ng biz bilamiz narsa. Nima bizning maqsadlar? Allazi xalaqal mavta val hayata liyabluwakum. Ayyukum ahsanu amala. Alloh aytadi, shu dunyoni hayotni yaratdim, ham o'limni yaratdim deydi. Sizni sinash uchun. Shoshib qilamiz, sog'laymiz. Kimda kim izgilik qubrat yasag'andi. Kimda kim Alloh taolo yaqinroq bo'lgandi. Ham bizning jamoat tub bo'lgan asl Alloh taolaning rahmatida bu. Mana bu dunyoda ko'p zo'r ishlar ishlanadi. Bizim vaqtimiz nishikli, biz o'ylaymiz nishik olmash yasalgan. Agarda durust ekan niyat, agarda biz birdan ekan bu amallarni boshqarib bo'ladi, ko'p masjidlar solinadi. Agarda adam bolasi maddiy turunda bo'lsa-da, qulib chiqmaydi. Alloh taolo barakat bermaydi. Agarda Alloh rizoligi uchun chin ko'ngildan biz amal qilib kelamiz ekan, turishamiz ekan, buluşamız ekan, hech cheksiz Alloh taolo masjidga, madrasaga, yurtga barakat beradi, ishlarga da barakat beradi. Chunki shu ko'ngildan adam bolasi Alloh rizoligi uchun turishadi. Shu yo'nalishni u so'ylaydi. Agar adam bolasi yashayotgan, namoz o'qiyotgan, amal qilayotgan, Alloh taolo ularga bergan mol-mulk, shu mol-mulkni durust yo'lga yönelteyken, zakatını tuluyken, sadakasını verirken, meşittekiler buluşa, nesekiler buluşayım diye Allah Teala'ya bereket bile, tınışlık bile, eminlik bile. Niçin? Çünkü o dürüst kullanan. Şu emanetini Allah Teala'ya bilgen, hem dürüst yönelişte kullanan. Şu nimetini. Eğer de cemaat biz birdemlikten olsa, Zulhijja oylarımızda birleşip Hac oylarımızda bitildi. Hiç şüphesiz Arafat günü, şu Arafat günü de roza tutup, haminde şundan da izgi amellerini başlarıp, bol iken mümkünçilik, kurban şallarına, hamin şu iplerini taratıp, muhtaçlarına, miskinlerine taralsa, hiç şüphesiz Allah'tan izgi tileklerini, izgi niyetlerini kabul kılar. Allah da bizge mümkünçilik verir. Şu mümkünçilikni kuldan ışkındırmışa, yaşarıya bereketin olup, hayırlı amal kılar Allah'tan nasip etsin bizge, barçamızda da. Çünkü bizim, bütünümüzün maksat bir, Allah'tan rizalığını alır. Bütünümüz Allah karşısında başlayacağız. Kimdir ucu yok. Lakin eğer de Allah da bizge bileyken bu nimetini biz bakıntı kişiler. Allah'a şükür. Allah subhanahu wa ta'ala var ikenligin, bir ikenligin anlar, gamel gilletten, lezzetten tabu o'zine bir baxit. Çünkü qo'shiqda biz bilamiz jumla shular etildi. U avtomatik ravishda boradi.
Lekin Allah da bize akılını, nimetini, bereketini bildiği için çünkü biz niyetini dürüstleriz. Şu niyet dürüst olsun için biz tırışırlar ki işler oluruz. Hamçınlıkta münafaj vaktini iske aldık. Andağı olan maksat bir cemaat biz bütünü biz anlayız. Bugün kındaydı kuk eden olası varmasa da internet çıltırından koralardır. Nişik Ka'batullah yanında elini takbir eterler, telbiye eterler, dua kılarlar. Yılı yılı Allah ile olarlar. Yaşanan da bu Allah'ın nimeti. Andağı olan halık münafığı kıda kıbır. Biz türlü tüste, türlü kıyafette, türlü yaşta, lakin Allah ile men sizin bu eğilimlerge, kıyafetlerge nindisiz derecede koramıyorum diye. Sizin kalpler indire uçtaydı. Şuna göre cemaat andağı da bulgan mühit Allah rizalığı için gamel ibadet kılaylı olası. Şuna göre Allah'tan bereket bile. Hem bizge de bu dünyada yaşaganda niyetini dürüst edip koyup birden bulup izgilik yaşarlar. Şu izgilikte eğer de biz kurarız her vakit. Koy bir yerlerde bereket var, koy bir yerlerde yok. İhlaslılık gerek. Dürüstlük gerek. Hem birdemlik gerek cemaat. Eğer de bu eğilimler olsa hiç şüphesiz Allah da bizge bereket verir. Biz tırıştık. Şuna göre Rabbimiz Allah şu Zülhicce aylarımızı mübarek etsin. Hoş aylarının hayırlı olsun. Kim bizim milletler kim seferler şeyina hayırlı seferler, hayırlı yollar, hayırlı bereketler bilsin. Kere ailenin faydalı inşallah. Şimdi bütünümüzge andağı bulgan mühitini bulgan nimetlerini silep Allah Teala izin amellerini kabul kılsın. Hem hata kepçiliklerini gaffoylar. Mundağı bulgan, kalgan avullarda, şehirlerde kalgan mümin Müslümanlarga gayiplerimizni uzdurup, şu gayiplerimizde kurban çalıp, izgilikte şu gayip namazlarında katlaşıp, birden bulup yaşarga Rabbimiz Allah nasip etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Vesselamu aleykum. Альхамдулиллахи Раббил Аламин, уважаемые единоверцы, мы понимаем, что месяц Зуль-Хиджа, месяц Хаджа, альхамдулиллах, очень благословенный месяц, и хотелось бы пожелать всем счастливого пути, именно тем людям, которые собираются в этот путь, путешествие Хаджа, чтобы Всевышний принял намерение. И как мы знаем, пророк Мухаммад мир ему говорит: «Иннамаль а'малю бинният». Мы должны изначально правильно ставить цели, правильно ставить наши намерения. И те люди, которые были в умре, в малом хадже и в большом хадже, которые, возможно, поедут, всегда мы знаем, что руководители этих групп напоминают о том, что нужно сделать правильное намерение. Когда мы приходим в мечеть, когда мы живем, когда мы что-то делаем, у нас изначально, как пророк Мухаммад говорит, должно быть доброе, правильное намерение, которое принесет пользу, а потом уже действие. Когда мы приходим на джума, на пятничную проповедь, мы тоже планируем это, мы тоже делаем ният. Кто-то приходит, возможно, быстренько для того, чтобы уйти. То Всевышний говорит, он получает то, что заслужил, то, что хочет. Если человек пришел, сделал гусуль, да, взял омовение полностью, пришел в дом Аллаха, поприветствовал братьев и сделал то намерение для того, чтобы Всевышний принял это благодеяние и просил прегрешения, Всевышний говорит, именно тот человек, он получит то, к чему он стремился. Вот если в жизни взять, если мы что-то захотим, мы планируем это. И идем поэтапно к этому. Или к той вещи, или к той цели, которую мы запланировали. Также и пророк Мухаммад говорит, для того, чтобы в жизни у нас была правильная стезя, мы должны изначально запланировать.
чтобы мы смогли ради довольства Всевышнего Аллаха сделать что-то хорошее и доброе. Потому что всех нас объединяет одно – это вера в Господа. И мы хотим от жизни, в принципе, тоже одного – довольства Всевышнего. Для того, чтобы получить довольство, нужно постараться. И если будет у нас искренность, братство, единство, то мы можем сделать что-то хорошее. И Всевышний даст нам баракат, свою милость в мечети, в которой мы ходим, в медресе, в которой мы поступаем, в которых учимся, в мечети, которую мы строим, также Всевышний даст баракат. Если изначально у нас будет правильное намерение. Ведь Всевышний Господь говорит, что создал эту жизнь, в которой мы живем, и следующую, для того, чтобы посмотреть, кто из людей делает больше благих дел. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Дела. Когда человек что-то говорит, это одно. Когда есть намерение, это замечательно. Но после этого всего есть действие. Из-за этого мы понимаем, что то, что мы думаем, запланировали, то, что происходит в жизни, и в конечном итоге, возможно, иногда не совпадает. Но наша задача, чтобы это совпало, нужно постараться. И в преданной жизни мы понимаем, что мы стараемся для того, чтобы что-то получить или что-то сделать, мы должны постараться. Мы идем к цели. Может быть, кто-то год, кто-то 5, у всех по-разному. Но самое главное, мы идем к цели. То же самое и в жизни, когда Всевышний нам дает возможность получить награду и получить милость и довольство Всевышнего, наша задача, самое главное, просто-напросто взять это, поблагодарить Господа и вместе почувствовать милость, которую Всевышний нам распростирает. На самом деле это очень огромная милость. Мы видим зелень, солнце, лето, дождь, и все это Господь дает нам. Просто-напросто для того, чтобы мы просто от чистого сердца могли быть благодарны. Если мы просто смотрим на небо, смотрим, да, альхамдулилlah, это благодарность, это дуа, это молитва. И Всевышний нам дает баракат. Если вы, говорит, будете от чистого сердца благодарить Господа и стараться делать что-то доброе ради людей, то, конечно же, ради того, что Всевышнего, Всевышний нам открывает те пути, которые ведут именно к Нему. У нас месяц Зуль-Хиджа, месяц хаджа, и мы понимаем, что это будет праздник жертвоприношения, Айд-аль-Адха. Дай Бог, чтобы именно этот замечательный праздник прошел в хорошем ключе, чтобы мы смогли все вместе, у кого есть возможность, заколоть жертву животного, потом его раздать бедным, немощным, в медресе, где люди учатся. Да, очень важно, чтобы мы смогли вот это действие сделать, раз Всевышний нам дает возможность. И дай Аллах тогда, чтобы сегодня, когда мы пришли на пятничную проповедь, чтобы смогли услышать именно то, что Всевышний нам дает возможность быть благодарными людям, родителям, детям, дети родителям. И именно эта благодарность нам дает возможность чувствовать себя легче, проще. И самое главное, конечно же, восхваление Всевышнего, зикр, оно дает нам именно пополнение, что мы пополняемся духовно. И мы читаем намаз, на пятничную джума приходим для того, чтобы пополниться, стать сильнее, умнее, мудрее и вместе двигаться дальше для того, чтобы совершать добрые дела. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الحمد لله رب العالمين فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الصلاة.